Il-kumpanija BWSC ser tkun qed tuża lil pajjiżna biex tittestja teknoloġija ġdida ta' power station. Kienu r-rappreżentanti tal-kumpanija Daniża stess li waqt iż-żjara tagħhom f'Malta ikkonfermaw li l-impjant li ser jibnu f'Dellimara huwa l-ewwel tat-tip tiegħu fl-Ewropa. And I can tell you it will be the first of this type in Europe, and it will be a project for pride of this country. Din l-ammissjoni tikkuntrasta ma' serħan il-moħli tal-Prim Ministru Lawrence Gonzi diversi drabi, meta fl-aħħar ġimgħat ipprova jiddefendi l-għażla tal-Gvern li jrebbaħ it-tender lill-BWSC. Skont Gonzi, l-impjant li l-BWSC ser jibnu f'pajjiżna huwa l-istess bħall-40 impjant f'Korsika u dawk f'Ċipru. Huwa impjant li għall-informazzjoni tiegħek. Il-Gvern Franċiż għall-Gżira ta' Korsika għaddu kif ordna 40 bħal dat-tip. Il-Gvern Ċipriot għall-Gżira ta' Ċipru, u qed nuża l-kelma Gżira apposta għax teknikament dal-impjant huwa ideali għall-Gżejjer u l-Gżejjer f'ċertu temperatura, tajjeb, il-Gżira ta' Ċipru għażlet ukoll dal-impjant. L-iktar impjant modern li jista' jkollok li juża. Il-Gvern qed jipprova jiddefendi l-għażla tiegħu akkosta kollox, anke b'nuqqas ta' veritajiet. L-impjant tal-BWSC f'Dellimara se jkun qed jiffunzjona permezz ta' diesel u l-heavy fuel oil. Dan qed iqajjem dubji ambjentali kbar għaliex l-impjant ser jipproduċi mal-31 tunnellata ta' skart tossiku kuljum. Skart li biex pajjiżna jiddisponi minnu irid jesportah barra minn Malta bi spiża li ser tlaħħaq 12 miljun euro fis-sena. Iż-żjara li r-rappreżentanti tal-BWSC għamlu f'Malta saret bilan li l-kumpanija tagħti spjegazzjoni dwar il-każijiet ta' korruzzjoni li hija involuta fihom f'pajjiżi differenti madwar id-dinja kollha u anke l-mod suspettus li biħrebħu l-kuntratt f'Malta. Dan fid-dawl tal-fatt li l-aġent tagħhom f'Malta Joseph Mizzi kemm il-darba ftaħar li għandu l-kuntatti politiċi li se jgħinuh biex irebħilhom il-kuntratt. Fattu li l-kumpanija Daniża ma tistax tiġħad. And can you deny that Mr. Mizzi spoke to politicians? I cannot deny on his behalf. I can deny that I know of any speaking to any political persons. I can only deny on behalf of the company what has taken place outside our company and that I don't know about. You cannot expect that I can deny that. But he was speaking on your behalf. He was speaking on your behalf. You were happy with Mizzi because